Bakwethu siyadibana uhlelo lwamaviki wonke uza iBhayibheli uphendule olamukela ngentokozo la ngenjabulo umfundisi uEsindlovu ngiphahle izimpofu ezimbili uCK lo OP cela bana basamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyaxhumana njalo kuhlelo lwethu lwamaviki wonke uza iBhayibheli likuphendule lapho imibuzo yonke esingabe silayo ephendulwa liBhayibheli okhulumayo umfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli, kuyintokozo lenjabulo njalo kubana sihlangane kuleli iviki lapho esifunda khona ilizwi likaThixo sindawonye. Sengathi uNkulunkulu angasibusisa asenzele umusa aqhubekele phambili esivezela imfihlakalo yelizwi lakhe. Asiphe lamandla ukuthi siliphile lenze umahluko ezimpilweni zethu. Mfundisi OP Mpofu, siyabonga. Siyabonga abafundisi, siyabonga abalaleli. Ithini singakayikhatshana singakangena esifundweni imphindi inombolo zocingo 0718 444 196 0718 444 196. Uba ulo mbuzo kumbe kulokunye ufuna abafundisi bakuchasisele khona thumela khona lapho umbuzo wakho kumbe uthumele khona lapho umbiko wakho kumbe ufuna ugwalo silalo ngesindebele silalo ngesilungu njalo kuthiwa iGreat Controversy impikiswano enkulu silunika mahala kungelambadalo. Thumela ke umbiko wakho khona lapho siza kuncedisa. Bafundisi bami asingeneni esifundweni salamhlanje kanje sikhangeleni namhlanje iguma sikhangela iguma sesiphandle siqale endaweni engcwele siqale phakathi enzikini sisiza ngapha endaweni engcwele endaweni engcwele sesegumeni singani sihamba nyovani kodwa nithemba basilandela abalaleli. Mfundisi OP kwakusenzakalani kuleli guma kwakule mpahla bani kwakule nkonzo bani akusithungameli? Siyabonga. Nxa sikhangela lapha iBhayibheli iyasivezela ukuthi kuThebanikeli kwakungela mhlatshelo ongena uphila phakathi. Imhlatshelo yonke yayibulawelwa egumeni. So iguma leli ke yikho lapho kwakubulawelwa khona imhlatshelo. Abanye abafundi beBhayibheli bayakuchasisa kwakubulawelwa imhlatshelo njalo kwakuchiswa inyama ezinyamazana lapha. So abanye abafundi beBhayibheli bayakuveza ukuthi ilathi leli elomhlatshelo lali le babili bangachisa umlotha wakhona wawuwela phansi khonapho ingcene kwakule ndawo yokugcina umlotha khonapho nxa kusitsha izinyamazana yilo leli lathi. So ungafunda uJohane 1 ivesi 29 iBhayibheli ithi yona ngosuku olulandelayo uJohane wabona uJesu esiza kuye wasesithi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono somhlaba. So ilathi leli limele isiphambano sikaJesu. Yilo ilathi eliveza elisitshengisa ukuthi ngelinye ilanga uJesu wayeza kuza azochitha igazi lakhe esiphambanweni abe ngumhlatshelo wesono. So nxa babe bulala izinyamazana lapha kwakukhomba ukuthi ngelinye ilanga kulo Jesu ozabuya afe eme endaweni yesono. Yilo lelo kuthiwa ilathi elomhlatshelo. Bengifuna mfundisi ukuthi nxa ungakadluli khona lapho ngiyacabanga kuLevi lapho kukhulunywa khona ngelathi leli ungenza ukuthi abafuna ukufunda ngekhaya nxa ungakayilo kuze ungakafaka umunwe singabanika. Singakhangela mhlawumbe kuLevi chapter 4. uLevi 4 nguyokhuluma ngaleli inkonzo chapter 4 iyachasisa ke inkonzo yelathi. Singasukela la kuverse 1 yachasisa kwaphana ukuthi kwakumele abantu bangona babuye lezi nyamazana lapha. Lokuthi mfundisi engikucabangayo ukuthi abalaleli nxa bebala ngokujula njengoba kwachasisa kwakule izinto zokusebenzisa laphana kunjani zokuthi umlotho ukhongozelwa ngani kongaphonga ubayo ukuthi umlotho uphonga uchitheka khonapho kwakusithi nxa kubulawa inyamazana afunda kuLevi 4 kuyachasiswa khonapho okuthiwa umhlatshelo wesono okuthiwa isin offering akuchasisa uLevi. So kwakulemgani ababekhongozela ngayo igazi. So kuThebanikeli kwakungangeni inyamazana ephilayo kodwa kwakungena igazi kuphela. Inyamazana yayibulawelwa khonapha abaselikhongozela igazi bangene bayichela phakathi igazi. Mhlawumbe sawuyelula kabanzi sesikhuluma ngezinkonzo ke ezeThebanikeli ngokujula kwazo kodwa khathesi sisangenisa isingeniso leso. Mfundisi CK kwakhuluma kuvikeli iphelileyo ngendaba lapho kwakugezwa khona sithe ngumcephe lwana kuthiwa yini kanje ibizo lawo umcephe lapha yathi lava of olimi lwemzini lava basin yena la kwakugezelwa khona lapha kwakuqhakatheke ngani khona okhana ukuthi kugezwe kwakusebenza njani? Siyabonga.
so umcephe kumbe indishi le yayenziwe ngezibuko. ungakafiki khona pho yayingaphi yayiseduzane nale i-altar akhulume ngalo umfundisele emnikelo kumbe yayisiqondane lalo kumbe yayisemva yayiseceleni yayingaphi njengobana ke sike sakuthinta evikini elidlulileyo uzananzelela ukuthi izinto zonke lezi zazihleliwe ngendlela eyiyo yona yiyo yayiqala esekuqaliseni ungakafiki lapha so wawusithi nxa umpriester engaka yayingayisiyo eqalayo njengobana ke silaphana ke ngoba nje kwaqala i-altar sokulandela yona ngoba nje ngapha ku-altar kwakubulawa inyamazana le sivuma kuzo sokulandela yona kwenza ukuthi umpriester abe seqalisa ukwenza umsebenzi so yona yayenziwe ngezibuko ezokuthi umpriester efika khona phana uyazibona phakathi kwayayifa kwamanzi so wayesithi nxa efika laphana umpriester azibone ngayo emanzini kumbe ezibukweni angazibona ke ezibukweni laphana ukwenza ukuthi nxa esesiya kwenza inkonzo leyi yokunikela lokuthwala imthandazo lokuthwala izono abe ngohlambulukileyo abe segeza emanzini ngithanda indaba yezibuko mama bathanda izibuko kunjalo mfundisi abezazona lo mpriest nathi njengabafundisi izibuko siyazithanda ngoba siyama phambi kwabantu kwakumele ukuthi nxa usima phambi kwabantu ubone ukuthi yithayi yakho ayikho eceleni la ngapha ebusweni konke kumi kahle wayehamba khona phana ke afika azikhangele angathi nxa esezikhangele laphana ke abone ukuthi ugqoke kuhle izembatho sendaweni yazo abe segeza ke ukwenza ukuthi angabi lencekeza ugezela ukuya ngaphi ukuthi ayengena endaweni engcwele ugezela ukuthi ayengena phakathi engakangeni laphana kufanele ukuthi enze khonokho azihlambulule abone ukuthi la ngendlela angena ngayo umi kahle umfundisi ngiza kususa kancane umvumele kulungile mfundisi umcabango nalo la nxa singeke sikwenze njengoba abantu lamhlanje nxa bengena lapho kulobukhona bukaNkulunkulu njengenkonzweni umcabango nalo ukhona yini ukuthi umuntu uyazibuka ukuthi ungena ufanele ukungena ngendlela angena ngayo kumbe siphonga ungena nje njengesibayeni senkomo ngizama ukuthi engxenye ngizama ukulandela kuyezwakala yebo kambe kasingeke singene njengompriest senze khonokho kaye kodwa ke ngibona ngani umcabango kumele ube khona umcabango ukuthi siphambi kukabani kumele ube khona yikho ingoma izithi yona ke nyathela unyonyoba uzananzelela inkosi lapha uzananzelela ukuthi ebantwini abalovalo nxa engena ukuyakhonza kumbe kusetempelini indlela ahamba ngayo ephandle nangendlela aqalisa ukuhamba ngayo sengena eminyango kumele kube lomehluko lezicathulo ezikhala lezi zingaze zakhala liyazwakala abanye phela izicathulo ziyakhala inkonzo iphakathi kuze kuma inkonzo abantu babe sebekhohlwa ukulalela ngapho ukhala isicathulo kulokuthi kukhala inkonzo kunjalo mfundisi wakho so ke lo mpriester laye kwawuthi nxa engena abone ukuthi umi kahle angasifundela ubhuti ukugcizelela khona phana asifundele laphana ku-Exodus bethi khona phana sikhangele iyasifundela ivesi ngu-17 siya ku-21 iyakhuluma kakhulu ngelathi le ngomcephe lo umcephe lo ogezwa khona la ogezwa khona iyachazisa kabanzi ukuthi abapriest kumele benze ngoba mfundisi ngikhumbula nje bakhona abanye abangena behlafuna uyabona abanye bezihlafunela nje kakhulu mfundisi asoze ngikuqede kuyizinto abantu abakwenza izitayela abantu abazenza enkonzweni namhlanje laba eBhayisikopho bangcono ukuthi abantu bayakwazi yini ukuthi bayaphambi kukabani kumbe kabakwazi kunjalo sifundele mfundisi Exodus 30 verse ngelika 17 iBhayibheli lithi lona ke inkosi yakhulu kwaMose yathi uzakwenza umkholo wethusi wokugezela olenyawo zethusi umkholo umkholo asiyayisho ibisisithi ngiyezwa laphana ubeke phakathi kwetente lokuhlangana le-altar uthele kuwo amanzi ukuba uAaron lamadodana akhe bagezele izandla lenyawo kuwo verse 20 nxa bengena etenteni lokuhlangana loba besondela ealtareni ukuba bakhonze bachise umnikelo
ngomlilo enkosini bazageza ngamanzi ukuba bangafi. Ngakho ke baza kugeza izandla lenyawo ukuba bangafi. Kuza kuba isimiso singapheliyo kubo bonke kuAaron lenzalo yakhe ezizukulwaneni zabo. Sesizwile mfundisi. Kunjalo befisi siyigqizelele nje ukuthi uNkulunkulu wayeqhakathekisa ungananzelela lapha ukuthi abangangena bengcolile baza kufa. So lapha siyabona ukuthi uNkulunkulu uyaqhakathekisa kakhulu into ezingcwele kwakumele bazihlambulule bageze nxa bengena emsebenzini kaNkulunkulu. Mina ngifundisi sesidlula nje ngibona ngazathi thina sithi uNkulunkulu wakathesi kasuye lo wabo Aaron wakathesi uNkulunkulu lomusa uzasiyekela yesisenza umathanda sihlafuna amachingame eChurch. Ngibona ngazathi angazi ukuthi sikuvela ngapi kodwa indlela ngoba nxa ekubala lapha mfundisi nxa kubala ukuthi funa bafe thina sesizenzele sikufunayo phakathi kweChurch. Ngibona ngana sikhuzeni ibandla ngegama lenkosi. Omunye wayethanda ukugcizelela ukuthi uNkulunkulu kasoso wena. Kwesinye isikhathi njengabantu siyehluleka ukuzwisisa ukuthi xa kuthiwa uJesu ngumngane wethu kutsho. Kwesinye isikhathi sibona ngathi nxa kuthiwa uJesu ngumngane wethu sesingapho ukudlalela kuye nje senze umathanda. Hatshi akunjalo. Uthi ubungane bethu lo Jesu beyeme ekumlaleleni lasekumhlonipheni. So uNkulunkulu uyahlonitshwa. Njalo uNkulunkulu kumele sibe kwazi ukuthi kalingani lathi. Uqhathekile khonokho. Yikho ke kugcizelelwa lapha engcenye osukwenza ukuthi abantu abaningi kathesi sibe ngathi siyayekethisa yikuthi asisabona abantu besifa phambi kwethu. Njengalabana onadabu labo abhikwe sifunda ngabe ukuthi bachisa ngomlilo ongayisiwo bafa khonapho. Kwenza isikhathi khonokho kwenza ukuthi njengabantu sicine siyekethisa sidelela kukanti thina uNkulunkulu khangele ukuthi senze ngcono kulabantu laba ngoba thina sineBhayibheli phela labantu bangakabi leBhayibheli abalifundayo. Thina sineBhayibheli kumele senze ngcono sibe mature ukudlula labana abantu ngoba siyafunda ngamaphutha abo lokuthi uNkulunkulu ukhangeleleni ezimpilweni zethu. So kumele sibe ngcono nxa kulabantu okumele bahloniphe kakhulu indawo engcwele yithi ngoba siyafunda iBhayibheli sesilelizwi likaNkulunkulu. Mina mfundisi uzasitshela ngendaba yesigcawu saphandle ukuthi asisekho ezulwini anti singakakhulumi ngakho. Mina ngibona ngazathi abantu bayafa la kathesi kodwa bafaka indlela etshiyeneyo. Kunjalo mfundisi. Umuntu uyaba lizanga leChurch. Kunjalo. Ubona umuntu lo kukhona ungahambi kuhle. Kukhona ungahambi kuhle umuntu uselizanga leChurch. Kunjalo mfundisi. Asidlule siye phambili. Ingxenye sesiqedisa lapha mfundisi wami ukuthi kwakusitshone lokho. Sinanzelela ukuthi izibuko lezi ezazenze inditshi lesikhuluma ngayo zimele umthetho. Umthetho uqhakathekile ukubana ke sizihlole ngawo uyisibuko kithi. uJakobe uyakubeka lapha kuJakobe 1 ivesi ngelika 22 siya kwelika 24 ukubana ke umthetho kaNkuluNkulu unjengesibuko lapho okumele utshengise khona ukuthi lapha kangimanga kuhle. So ke nxa usubonile lapha nesibukweni ukuthi kawumanga kuhle uJesu ke abe sincedisa ngevangeli lokuthi sizilungise. Ukuthi Thixo lapha abe sesitshela ke ukubana ke nxa ufunda uThixo 3 verse ngelika 5 yekela le ngiyifunde masinyane. Isithona ke wasisilisa kungeyisikho ngezenzo zokulunga esizenzayo thina kodwa ngokwesihawu sakhe ngokugeziswa kokuzalwa kutsha lokuvuselelwa ngomoya ongcwele. So ivangeli selifikile ke kathesi ukubana ke nxa sesibonile lapha umthetho ositshengisa ukuthi kumele sihambe ngalindlela. Ivangeli selingena ke ngoJesu ukubana ke sibe kwazi ukuthi ukuze siphile kumele silandele uJesu. Siyabonga mfundisi. So umthetho usikhomba kuJesu esiphambanweni. Yebo. Siyabonga mfundisi ukusichasisela. Mfundisi Obi indaba usuyithinta esigcawu lesi esaphandle kumbe iguma ukuthi ezulwini kukhanya kule ndawo engcwele. Engcwele kasiboni lapha isigcawu esikhuluma ngaso lesi courtyard ngesilungu. Siyabonga. Kuhamba njani? Ngicela abesivulela lapha umfundisi uMpofu uExodus 27 ivesi ngelika 9 but singafunda sisukela kuvesi 1. Iyakhuluma futhi khona phana ngelathi lokuchisa impepho iyachasisa okuningi. Evula lapha ngifisa sinanzelele lokho. Sike sakuthinta nje engcwele sizaqhubeka lokho sikuthinta la kunkonzo zeThebanike.
ukuthi kwakungela nyamazana ephilayo eyayingena kuThebangeli. Inyamazana zazifela egumeni. Ngale kuThebangeli kwakungena igazi. Qatele khona because futhi sikuchasa ukuthi ngani iguma lingekho ezulwini. Ngoba akula mhlatshelo oyenzelwa ezulwini. Umhlatshelo wayenzelwa ngaphi? Khonapha emhlabeni. uJesu sesiyangena ezulwini wangena ngegunya legazi lakhe. So uzasifundela lapha nxa sichasisa siya phambili. Ithi yona ke uExodus 27 ivesi lika9 uzakwenza iguma leThabanekeli libe sehlangothini olungaseningizimu lamakhetheni elembu elihle lentambo ephothiweyo ubude babo bube zingalo ezilikhulu ohlangothini lunye. Siyakhulunywa ke ngeguma la. So iguma leli limelele wona lo umhlaba. Impahla eyayisegumeni leyi imele izinto ezenzakala khona apha emhlabeni. Sesikhulume ngealtari leli elokuchisa umhlatshelo kumbe ilathi lemhlatshelo elalimele isiphambano sika Jesu. So umbuzo ukuthi uJesu wafela ezulwini kumbe emhlabeni? Wafela emhlabeni. So akula sizathu esokuthi kube lelathi lemhlatshelo ezulwini. Ngoba uJesu wafela emhlabeni wahamba ezulwini ngale esesiyasimela ngegunya legazi lakhe elachithekela lapha emhlabeni. Njalo kukhulunywe futhi ngokuthi lapha kulonkolo la unkolo lo okuthiwa yilava basin yesilungu. Unkolo lo sithethina umele umthetho levangeli. So umthetho owephulwa ngabantu abasemhlabeni. So umthetho wephulwa emhlabeni njalo ivangeli leli okuthiwa liyahlambulula abantu ezulwini lichunyayelwa ngaphi? Emhlabeni. So yikho ke lo mkolo lwezulwini lawo kawukho ngoba ukhuluma ngezehlakalo ezenzakala emhlabeni ukwephula komthetho lokuhlandululwa kwalabo abamukela ivangeli lika Jesu ngegazi likabani? Lika Jesu kwenzakala ngaphi? Emhlabeni. Siyabonga mfundisi. Ngikuzwa kuhle ukuthi ezulwini iThabanekeli leli elibonakala ezulwini lilezi gabe ezimbili. Indawo engcwele lendawo engcwele. Omunye usezabuza phela ukuthi kwathiwa Mose yenza njengomfanekiso utshengiswe entabeni. So uMose watshengiswa kungela guma leli khona lalingekho. Iguma laba ngumlayezo kaNkulunkulu amnika wona esesengezelela ngoba uNkulunkulu wayeseqhelisa icebo lakhe losindiso. Ukuthi kulezehlalo kumele zenzakala emhlabeni andubani uJesu angakayingena ngaphi? Ezulwini. Yikho phela uJesu wabuya lapha emhlabeni wazozalwa waya eLathini. Wayakufa esuke eLathini ke wabuyela ngaphi? kuThebangeli lasezulwini ayikho akhona kathesi esebenza. Ilatho litsho isiphambano kunjalo iCalvary. Ngenza ukuthi abalaleli bahambe lathi CK akusithathe lapha uveza ulungisiswa kuvela njani egumeni lapha. Siyabonga mfundisi wami. Sizafunda kuba seRoma isahluko sesithathu ivesi ngelika 24 lelika 25. Yes. iBhayibheli lithi lona ke balungisiswa ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okuKristu Jesu amnyisileyo uNkulunkulu ukuba abe yinhlawulo ngegazi lakhe emukelwe ngokukholwa. uNkulunkulu wakwenza lokho ukuba abonakalise ukulunga kwakhe ngoba ngokubekezela kwakhe wayekela izono ezenziwa ngaphambili. Siyabonga ke mfundisi uzananzela ukuthi egumeni lapha okwakusenzakala kwakuyikuthethelelwa kwezono. Ngoba kulapho kwakubulawelwa khona inyamazana zonke abantu ababevuma izono zabo phezukwazo zithethelelwe khona phana besegumeni. So ke kulapho umuntu ayelungisiswa khona ngokuvuma isono zakhe. Athi nxa esevumileke khona phana ke ukutshengisa ukuthi uyakholwa icebo losindiso ahlalungisiswe khona phana egumeni njengoba ke uObiye kubekile ukuthi iguma leli limele umhlaba. So silungisiswa siseselapha emhlabeni. So ke kulapho okulungisiswa khona izimilo zabantu ukuthi ungamukela uJesu njengenkosi lomsindisi ngoba imhlatshelo yonke yona leyana yayikhomba uJesu njengoba ke sikubekile lapha. So ukulungisiswa kwakusenzakala egumeni ngokuthethelelwa kwezono. Then ke nxa usuthethelelwe izono lapha ke lokwembathisa ukulunga kukaJesu futhi kwakusenzakala egumeni elifananayo. Yabonga mfundisi ngifisa ukuthi uhambe lathi ngoba kulomunye oqalisa ukuyizwa nalinto komangala uthi sikhuluma ngani. Bengithi nxa ungasincedisa kakhulu ukuthi kwawusenzani ake ngithi yimi semfikile egumeni. Right. Fika ngenzeni.
wawubuya uhamba lenyamazana yakho yeah nasi indaba kusiya ngesigaba okuso emulini kumbe esigabeni so inyamazana yona leyana wawufika ke uvume isono phezukwayo izandla zakho phezukwayo ibisibulawelwa khona phana egumeni so isenzo sonisana sokuyibulala inyamazana njengoba ke sike sakuthinta ngamaviki ayedlulileyo nguwe wena umnikazi wawukwenza ukuthi unanzelele ukuthi isono sakho sesisesabangela ukuthi inyamazana engelacala ife ngenxa yakho ngifuna ukuthi isono siyabulala mfundi imbadalo isono iyadula njengoba ke sikubekile ngamaviki adlulileyo so ke kwakusithi nxa sokwenzakele ngalo wonke wayebuya laphana ukutshengisa ukuthi wayekulokukholwa ukutshengisa ukuthi wamukela icebo lani losindiso ngoJesu. Ngifuna ukufundisa ukuthi isono siyabulala ngoba nxa wona wawubulala inyamazana ngowadumela ufe kunjalo mfundisi wami so ke isono siyabulala kasikwenza ufeint asifeintisi siyabulala kunjalo mfundisi njengoba sikuthintile ukuthi uAdam ukuze embathiswe isikhumba lesiyana loEva uNkulunkulu wabulala ukufa kwakungakaze kube khona ukusitsho ukuthi ukufa kwenyamazana kwakumele kube nguAdam noEva kumele bafe so isono siyabulala yikho ekucineni unanzelela ukuthi uNkulunkulu nxa ezabulala okwenza ukuthi abulale uNkulunkulu kayisikuthi uzonda umuntu owonileyo uzonda isono esenziwe ngumuntu then ke bese kusithi wena ongafuna ukwehlukana lesono lifenda wona ngifuna mfundisi indaba okwayibamba eyokuthi umuntu uyalungiswa kumele kuphume kahle balaleli basizwe kahle ukulungiswa komuntu ngolimo olulula ukuthi kuthi ukuthi isono sakho kasisekho kuwe yebo anti nxa uvuma laphana siyasuka kuwe siye enyamazaneni yikho kuthiwa yikulungiswa wena kawusela usumsulwa isono sesihambe sayenyamazana uyabusulungisiwe so ukulungiswa komuntu kusekukhetheni komuntu munye ngamunye ozwayo novumayo yabonga siyabonga mfundisi Obi khonapho uthathele khonapho usikhayichiya khona ukuthi sengilungile umuntu selungisiwe asonto elula ukuthi wena ubuyuthwele izono subuyela ungaselazo kuhamba njani siyabonga so ke nxa sengilungisisiwe lapha ka ekela ngibeke isibonelo lapha asithi bengilisela sengivumile kuJesu nxa sengivumile kwampani uJesu uyathethelela zonke izono zakho azithwalile ngibe sengibala nje ukuthi kangiseyilo isela kodwa into leyana iyenzakala ngomzuzwana so ngisuka ngelapho uNkulunkulu sokumele angifundise ukuphila ngingantshontshe yisi isigaba esisibuya akuthi ukuthi ngingafika athatha ukusela bangisa leso ukuthi wasengilungile kumele ngibiyele ngiyetshontsha futhi icebo losinto liyabe lingaphelelanga khona so kufanele ukuthi ngisuka ekulungisisweni bese ngingena esigabeni esilandelayo esokungcweliswa uchiya usela so kumele ngiyekele usela ulahla abangani abangamasela kunjalo ulahla abangani bembanje kunjalo so kwenzakala njani khona kwenzakala endaweni engcwele endaweni engcwele sithe kule impahla ezintathu impahla yokuqala esithe ikhona endaweni engcwele lapha sathi thina lilathi lempepha esithe umthandazo sinqoba njani ukusela asithi isibonelo sesela nginqoba njani ukusela so kumele ngenze njani ngikhule zonke nxa ngikhuleka nsuku zonke lapha ngiphiwa amandla okunqoba lokwehlukana lani lokusela njalo nxa ngikhuleka uNkulunkulu ngikhuluma loNkulunkulu mina ngiyamtshela uNkulunkulu ngiyamtshela uJesu then okunye kumele kwenzakale futhi ekungcwelisweni la yikuthi kumele ngifundile sikhulume indaba yesinkwa itafula yesinkwa esathina limele uJesu lelizwi lakhe so ukuthi ngikhule ngiphiwa amandla ukuthi ngichiusela so kumele uNkulunkulu akhulume lami ngelizwi so kumele ngikhuleke kumele ngifunde ilizwi eliyisinkwa sani sokuphila ngemva kwalokho okunye futhi kumele ngikwenze ukuze ngingcweliswe yikuthi ngibe yikukhanywa kwezwe kumele ngitshele abanye abantu ngoJesu yiko sokukhulunywa izinto eziyisikhombisa ezivutha kokuphela lapha so kumele ngikhanyise ngibe yikukhanya kwezwe nxa ngisebenzela usindiso lwabanye ngiyakhula lami ekukholweni so indawo engcwele iveza ukuthi ngingcweliswe kumele ngikhuleke kumele ngifunde iBhayibheli kumele ngifakazele uJesu
yikho ukukhulunywa lapha kuJohane 8 ivesi ngelika 11 lapha ithi yona waphendula ngowesifazana lo wathi kakho Nkosi. uJesu wathi kuye lami angikube icala, hamba kodwa ungabe usona futhi. So isela leli eselilungisisiwe ku-altare ngale ngokuvuma izono, uJesu wathi senkumbathisa ukulunga kwakhe. So uma isela nxa libuyela, uNkulunkulu uyakwamkelisa amandla kaMoya Oyingcwele ukuthi ungabuyeli esonweni. Yikho kuthiwa yikungcweliswa. Uma ingcwele eguqula inhliziyo yami engisusa ebuseleni kumbe engisusa esonweni sami ekade sengisijwayele ngiphila ngaso, yikho kuthiwa yikungcweliswa, ukuguqulwa kwesimilo sami ngifusa uJesu. uThito ngo-2 verse 11 futhi usiya ku-13 iyakhuluma ukuthi nxa umusa kaNkulunkulu subonakele kimi, uyangifundisa ukwala ukungalungi lenkanuko zomhlaba. Siyabonga ukukhazimulisa mfundisi sigqiba nje. Siyabonga mfundisi wami. Ngemva kokungcweliswa laphana okulandelayo ukukhazimuliswa. Lokhu sikuthola ikakhulu singafunda encwadini kabaseKorinte bakuqala ngo-15 verse ngelika 52 siya kwelika 55. Ithi yona ke ngesikhatshana ngokuqwayiza kwelihlo ekukhaleni kophondo lokucina, ngoba uphondo luza kukhala, abafileyo bazavuswa bengela kubola, thina siza kuphendulwa. Ngoba lokho okubolayo kumele ukwambatha okungaboliyo, lalokho okufayo kumele ukwambatha okungafiyo. Nxa lokho okubolayo sokwambethe okungaboliyo, lalokho okufayo sokwambethe okungafiyo, kuza kugcwaliseka okulotshiweyo kokuthi ukufa kuginyiwe ekunqobeni. So sinanzelela ukuthi ngemva kokubana ke sesilandele uJesu ngecebo losindiso, ekucineni sesezulwini sizakhazimuliswa. So kuguqulwa imizimba efayo lebolayo, sesiphiwa imizimba engaboliyo lengafiyo. Balaleli ngiyalikhuthaza ukuthi engekhaya abafundisi basiqalisele indima ukuthi jula ngalindaba ilezinto eziningi kakhulu esisiqede ngemzuzwana, kodwa livangeli ngemfanekiso liphelele khona. Besikhuluma namhlanje singaphandle kwendawo engcwele, lendawo engcwele egumeni lokwenzakala khonapho lokuthi kutshone kuwe lakimi. Sidibane njalo kuvikelizayo ndaweni efana nayo ngesikhathi esifana nayo. Vumani sigqibe namhlanje khona lapho kwalamhlanje. Siyabonga.